Barok kibal ai jingkran hakajing pensengau pajba jongka delimitation committee jongka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalapan long hakakharwai tarik unaitung haklirat West Community Hall kelapan pau kajing sengu persya kajing penbai thamai jongka komiti kishnong kiban hap haki konstituensi jongka GHDC kajing persya akalami najan barok kishnong bagan tubru kishnong badan haki thain saipung kibal ai jingkran naga thain saipung bagan tub uba David ngaite uba dew presiden jongka biate dorbar uba HW Flolar darnai uba arenga ngamlai balal tona darnai bareng puya ngamlai kuma ngamlai wan thuama nampui bat kiwe kelapan pau kajing alor kene kajing penkala ka komiti amar badon kipor bakim sung thu benekran hakaktin kathale amar bakidai na kajai bandru biate bat kidan ru la kajong kariti ka dustur kabanadu handai kabakidang penek pensa hadu menta mene kumta kiong bakidang sengubiang hi kajing penbai ka bamensua bat kela persya jur kene kajing penbai thamai ka delimitation committee ka pendung ki syaka saipung nongkli konstituensi wa pensiauti ngai jingwo yo nga ole ya ka delimitation committee to ka jingthmu yo ka district council wonu kongdo yo penirangkat ya ka jingyam yo libur diba ichemi hada apoli cleariat rambai hagini isnem gredem kanita konstituensi ko hetam nawro MDC konstituensi ko da am chan khamru hajar bor tegwar ni kami jenis tu yang boleh ya ka rearrangement dari ka delimitation to upaya ya ka geographical mapping hagwa di chnong du em to ya jamdi to ya suk di kalai kawan kawapur ni le ya kani ka jingthmu to ya pun suk upaya ba tegaro kamte ngawan ini chemo wa ka jingam yo gibur kakam ka notification do pemi da so tarik yang wara kondensi em di kondensi do em prajar buntan em di kondensi do em khat ar hajar buntan ka different em go hadu 1000 sanspa bat soja tegani le gawi kawa hijing scenario ma bomi dia go buat wa omi i kusen yoi kiwa hian to kiwa tu cerwa he untuk kiwa he tu cerwa hian you pelai waktu pusnya wakadeng cenderung wakad kia is kiwa em hajan tu ke distrik headquarter dera eki sino gundong ijo yu ni no gundong saya posisor tepuah ini uni tamar tu kalau kan ke IM ya Clear Township kawa em santri isno kat kia west Clear West hari ki cakar boleh rembai hendrai kat kia is em raperdi rakyat aja setengah nukli. Kadang cenderung memang pergi yang clear is, wakan untuk kairan. Karena kadang cenderung rakyat setengah nukli. Tegaro kan te impawi ke persya alo tani komi priang dalela. Ikwa ai wakini kisangli kisnom do em apa clear township koman le district headquarter kacora abi. Rak senor wan, rak senor ku, rak senor pet, rak setengah empat. Tang i kan ka township itu emisiro. Ketera kajinggu ri kajinggu pat kajinggu. Syusyura ku awo pengemu ini wa clear to ka district headquarter. Hejing sekian idaman kapabeli yo la kajong ka district kan ka headquarter. La kajong ka konstituensi kan ka headquarter. Iba kabur le biangi sabi senong pramarjan belum langi idaman qualified bari woyo ya ka konstituensi la kajong he pertik yang ka clear kawaman ka district headquarter yang ka East Jaintia ba ka juai ka West Jaintia iyo ba ya juai yang ka central ka south ka north handra ya clear ka kawaman ka te iyo dawai kan ka district headquarter o pat ko yo ya ka district pura kuwi dato yo ai la kajong constituency tiba imam penbun ke kuargan handra lembaga adjustment yang pi dibut diwa ya perangkat pi dibut kiwa am chapatli konstitusi ya is Jaintia ikarmen skemi ke clear to mi go hak toklis nete daw ngawan ini mem kena untu ini dulu handrai ikwai wa tadi ke jingle wa modify yang biga hagar kom go to du to sur katkam wa orang ni kabut le uman go yerangkat kajingijan yang dicnong le uman di paramarjan dan itewani yo pensuk yo pai ba ni ba kajing temu ka delimitation
to yang prinsip pada. Dari ini gentil dari kebelang itu orang boleh sebut. Wo persya ya ka draft yang ka delimitation committee. So ada UI hakini permit hakini sotari kerja. Debah ile wa persya hijau kuaru kanai pi mana kawina kamembar yang ka sinong herat is padamah na le kawina draft ada permit lagi daga delimitation committee yo application QM hapo kani ka mo ka herat township nadu ka dikhia is bat kam jule extension room pen perkhat yang wa ka dikhia is em ko hakti ti biang yang ka district headquarter yang in but extension room em ko hakti ti mun yang ka district headquarter tasnya dia ang wagini kisnong sa pen kriya ki syagawi ka constituency tehaga ni ka por kerpa DAP ka delimitation committee wasnya bahabi upenne biangki kamu ang gini ki ne wa i kini kisan legisno habi hawi wat commissioner but kam jole chibon ki kam ki winto i hakiliang ki upel mto do ginu andre ka kam imlang salam pa ginu la damani chiyong tenaga liang yonga kam ka no kam ka nong sosno le ne kam ka ex MDC ka warim ka wajo am bo disi council kerpa ye phi wasnya ba nagaliang yonga wo pende biang phi ya gini ki atli kisna po ka arole rambai kedat constituency do ni teno ja publishibon na pemacnong keblas Iwan ini percaya yang dulu lagi. Kalau orang wil nak lalu keblas sekian itu kaninya santri yang Krishna. Nah dulu berkata dia berim kebahagiaan dia nak hilang cukup. Dari itu seperti ini santri Krishna. Demi ini ahli Krishna dia colong agak jayus. Dan ini nak buat Krishna yang keblas. Nah yang percaya ni Badpai ba oleh percaya ni, jadi ginu yang kabor kain, boleh ba ini kami ini di percaya. Jadi kalau orang bantu di setiap ikam lahir kota yang is dan tiap street, jatuh uyoi, ya bodoh mesti ada jauh tiap ini. Sedang bantan yang dibuat darul kecil, uyoi bantu yang kesemua tahu mesti kurang. Yang mana apa semua percaya, yang diusai yang ada komiti, jadi ahli yang Islam. Ini delimitation program orang hongere kan mesan sebaik ni ibu baganit. Tema mualian, kini tam mualian ata mualian mepui remengin mualian mepui ai on song econg menit. Kemenin konstitusi alu ya ummai kini nuwa manita athara ni sangarang bicu mepui kini nuwa no nak nek kindoi nit tin puang rangin puang mepui ai on song econg menit kakak kelom. Iku belai yo chairman ni delimitation committee kamju lay pi ki pel bawro nga kamu wi nong chong chnong na chnong molian wana hai pertu yong chnong percha joro ya gani ga delimitation hawa pen phia pi segwi to wan ki chnong tenaliang ka chnong molian woro ai wi percha joro ga yu kerpat biang yu pi yu penne pi kamju te untuk minus dan yu plus yu penne i kamju te doi te genten ku blai simon ta blai simon ya west ngal persya ya kajing kenriak ya kini ki adli kisnong ko ha apo yang kesan sinong apo yang kini kesan sinong IMI nadu yorim ki wahe ha kijing ya jan hakinu kinu ikam kamo ada pesnau ni ramba untuk tebun ikam dato apo yang gatau komiti lene hakinu kinu ki bentar ani pornga nandiang yang ga sinong hiawes persya ya kini ki jingpia yang delimitation yakini ki atli ki sinong banda terpat yang delimitation committee osna bahau open mic badu pensiap yang yakini ki atli ki sinong siapa yang ko IM langi ladan yi tumsiak yakini ki atli tumsiak langi iworo pensantli ka ong wi ramba itu labuk hinu ka kontensi la ipediangi do ini kenten dia boleh sebut Action WM na duk stem sejar pendes pak nduk kau nyau. Da sevian le ko pentip
wa kadintation hi ile hi ka ni kadintation to ne benta ka equal development, overall development. Lada pai cha development ngai skemo ka population wa ka geographical condition la to consider. Ka geographical lada pai pia ka geographical condition ge yong ka constituency ge yong lada compare wa ka ni ka period semua chipau cha he ka constituency ge yong kibru ki wa chong hai te to kibru ki wa dang duk buon ki wam puyok surok buon ki wam puyok light buon ki wam puyok ki development ki wa pair jadi chidong kam wa chi le phau kende tli ki chidong sai tai dau nga karpa da sai sin to chong pen thia biang pi sai sin wa la da touch bi hai wan le ka tai constituency yang singa pha pen ne ka kam ju member yang komiti yang macam terkait wa ina yang senang ingin percaya hari itu wani drafting proposal delimitation nak komiti yang pi. Deko arni wa kejing senang kia ke yang kampu nong senang lene wa hab po yang ka pusan sukan kle hei to wa gini delimitation lene kejing pia lene kejing sna ya gini konsin yang ini. Ngatrai em keporing yang kelam kat juga ni dia ngatrai ada nu ke purpose ni jing temu yang delimitation to mango ke nongkong to upai ia ka public interest to mani yang jing bha jing niat yang bru ni ke pai pa dewa perkhat ni snap langi yiki hendrai mo de yui wa hadin wa permi bila ni da publicize via gini ke delimitation ke drafting yang bi Yui ke arbusan sukunan le ke win constituency ke ketabha ni bha kar kompia ini ngam yidu berkhat haganu rukom ko wapi chong nang rimpi ya ko khia pia ya gini constituency ngamun berkhat haganu nang rim mo berkhat le mem poi chino ni bha berkhat au try wa yupi wo si surap bore de try ile pi de le kamale le du he kom chap ge isnong thau saji tahawi to sa gawile ke lamar siang yo khanai pi gwi to ihetai em ka komiti na ni gisnong no i ko ong ya ke san chnong emi ke lamar siang emi ke mumalian emi ke latar ki ke tlu wa ka yerai kini ki san tli gi chnong to ki de krek ki chiruk how em kinu ki scheme ki yo i na ki scheme MP ni yo ki scheme MLA ni ki scheme MDC na how yo i kini ki san chnong krek lang gi chiruk tementu yui wa kelam siang ura tiga cisumer kemud ketek public interest mem de pat biga ni mem de kedau biga yo le si um jutip yu em geni ke santel ligi chnong bu em gi kam ke komiti le ni man ki kam ga darbar yang san chnong ni de kedau wa ma ni to man kerpar pi wa to kenu ke draft yang pi to man go man reasonable yu man go ke logical ni uwan em go da perkhat pi nim ta yang jing bhai ni bru kau ni hau pa ia kenok kli ura dengan cesai pun dalile gini ngakrai miego man hanura hende kete to chong hapi I diyo hikam kemandit yang ibru kemandit yang ki nong chong slong na ki kansi ki per yang kesutnga nengkli waga saipung di egi apa yang kita subjek mah live pot sama dengan cewo to yuwi ka kom drafting ma memang ko subjek neli ma pila mbah ta ore ini tenau hapun senyau bi bon kam la pat bisi mbah kuna bi so bi kumuntu kam ko pertujong bi sutnga nengkli kesutnga nam hitai ka nengkli lamden hende ko si I biga kamte niti daw wanga hini pi kam kom pi independent committee dan independent drafting committee delimitation I ongi wa pi ta ukre bi chini ai pi wa kani mantit dan kani report ko I gibru ne to ra pi ka to pi kam jo hende pi to tin bi le bino ki wa tendro pi ko influence pi kana so ba ule om kam de daw ko kapot pi wa pi so pa pi I ka mandate ka kam keding kwa yang gibru kham tam na ka apsan sutanga nongkle wa kisai pungle ule pi na ni punne di kamaju mani naru ni for kudo sibun chihajan
representative na kachnong tidam nga strongly oppose ya kami ka delineation to take place ha ka constituent ka yong ni dawa kam tipi ka chnong tidam to ka majority ki paiba ki angry ya ka ni ka jing they are facing a problem, okay, in communication. So likewise, if this delineation will take place, we will have problem. So whatever problem we are facing from our community, every time ni penpoi chaki MDC kyong whatever problem, if this delineation will take place, we will have like very much problem. So in this case, I as a representative from this village, we are strongly opposed this delineation to this. The kapat o yapi puro ki delineation committee, the local NDC, the MLA, and mainly our honorable Chief Minister to please retain our constituency. Thank you. Ngal persya ya kajing kenriak ya kini ki adli kisinong kuahap apo yang kesan sinong apo yang kini kesan sinong IMI naduk yorim ki wahe hakijing ya jan hakinu kini ikam kamu ada pesnaw wi ramba untuk tebun ki kam dato apo yang gatau komiti lene hakinu ki bentar ani pornga nandiang yang ga sinong hiawes persya ya kini jingpia yang delineation yakini atli gisinong balik tepat yang delineation committee osna bahau open mic baru pensiap yang yakini atli gisinong siapa yang ko IM langi ladan yi tumsiak yakini atli tumsiak langi iworo pensantli kau ong wi ramba itu labu hinu ka kontensi la ipediangi do ini content kerja boleh sibon Den boyo gini draft i warung tua juga magani ka arhole rambai clear kamu juga to draft pada draft lebih ki boy ki bahalor lebih dara icha sutingan klik dan itu ngakau het senong pelang belum senong tahu ya lai ga vidon ke sur ke jingmut bo percaya ya gini ga jingra i istai dia ke kerpadi pi i ga dalam ke senong da rai to unei hakaju unek hakaju hi ki thau haka waktu ka rambai arhole rambai clear da terpadi pi ke bahalor da simya gani garai lambaga sur yung nongsong chnong hi boro kubi kamtam I WM hini kamoda isnya gini wahe kesan chnong to ka wada sen wada bu dawa nongchwa manchwa da jing terpadi pi moyesa I hadu ka im kayap la UM langi hadu ki kam cibon ki kam ki wadang wadadet cibon ki kam wadang lai sekemat la yo mani ki wuju kam ci yung ci sem kam ci puyu para to gani ki jing kerpari pi upne pi hagaju taniga ar khole rambai clear tangni ki ten ku le cibon ku le ni kicai penribat kesnong yang kesnong lurang rai ro nimla diang ya keneka plan bat kating ya komiti namar ketang kerpat urjapi batin sngeb ha sngeb yang ni biang pen penep lem pum baju long mensua tang tak ku pun sadar